Too much GH. Uye boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. for any ashe for me ma obi bia akwa basronko e de back to my GH munia ba mercy car se me di me begina wo se anache sensem a e circulate wo man mu e na me de e ba besom ne tie for ye nyina wa ha na nanse ntem e papa no stagger anache se behind it no e stories bebre na e fa e Tracy Boache any Miss Bell ho sensem a Ghana ha bebre dia o madwen kire e de found na utimi hu se yes Tracy Boache ne Miss Brown sem ye bepie mu wo man mu ebepie mu at the wrong time na mra Ghana fo chese campaign mre mu a chese dodo na pre komunjuma de to abontin se na ebe ya nka Ghana fo ebeji omatum na ya to aba wo muti so mama bedi omampani wo oman mu na eno na ekoba asesa issue we ba out no taneshi ye former president John Dramani Mahama ni dimpa yes and say na embayiwe yi wo mo issue yi anamu saka ye na esina che say dinwe na ye the center of faith anadodo na susu say wo the sika dodo na to efie ma embayiwa bebre che say nsiwa efia Schwarzenegger nso kofa bi ebebom na ni na echi no we nebe pie mu say after election no former president John Dramani Mahama welusu Ghana presidential seat no na eno na chita ifo dodo na chese omura wo ma disappointed na wo mo kasa kire o ma adwena bi comment ekoma Miss Bell any Tracy Boache esan say wo mu susu say your bad luck or bad omen na ama former president John Dramani Mahama wan fan into my penfra na welusu Ghana akonya no na wo mu botaye a wo mu gina so nina ne say sa emra ekoba say wo mu de wo mu nsensem ekọ taneshi former president John Dramani Mahama ni image no sa time ni de omo ndi amboa omo papa ne crack na supporters no omo buafu ama omo kire wo ma adwen na ensem ni bia wo de tu dwa chese se na support ya na ni buafu a chese wo kasa Miss Bell ni mu say na wo de ne ensem no etu dwa me fan tu dwa pepe o si chale you should have waited and addressed this after elections. You and at Tracy Boache have really caused Mahama and the entire NDC a lot of harm, especially Tracy, because she started all this ha. Just utie chitafo ya wodi NDC echi na wo susu say Miss Brown so NDC support antinka issues we ya wo mo kopeja ba ni na bepie mu o man mu ma chese ase former president di no komu twen animu a ma election yi twemu na komu de betu dwa anka o susu say anka no beboa na time o mo de betu mu ni de Miss Brown wa hard dream na afen to Tracy Boache nso wonu kra de na asem de yenka wonu na wa ha adwen kese pa na asem ya wode to dwe support wode to dwa Miss Bell na Instagram na eno na Miss Bell so call back to ni Instagram na wo G2 mu prekopo responde na yenti ese na Miss Bell responde na nsem no at na ade this should be a big lesson to all leaders. I don't mean no harm, but can't lie either. Miss Bell, someone the two journal chese na the comment here na the comment na you know see there bio. Ready lesson pa ma mpenifo bebre. Ti memufo leaders a omo wa ha na sebe. Utie Miss Bell semu a bi omo ye small ladies. Mpinache no na se wo mu di sika to dan na nyoma because nsem ebe to dwa na efe dan a former president atoma Tracy Boache na young ladies a wone wo mu hihye wo na Miss Bell nsem ode beto dwa ni direct utimi mu se no kore pa na wode to dwa no we kasa koa
parables or see we adesua ema mpanifo a Ghana fo susu say we de wagye atomu pa say omo na omo akosi former president Fombo sesi aye kasa oda form a Ghana fo ene ne tititai fo munimu da wo besa aba betena akonwa ne su biem na wo kan ya asa de nsem to aso say there bio we de enye say wo kama na ha obi ana wo kan ama chere say akosi teacher tai fo no a one mu no kure pa na wo kan no kure na wo kan say we ne si fa wonu Miss Bell ne ho eni Tracy Boache ho ema Ghana ha ye efa ekokekan ya ama odi obetomu ema edimbubo be mu chese confirm nyoma bebre no ya adesua ama echitai for netie for enkrofo for nso aba be kasa Ghana for de odi betu ja na no ma chem adjust hwe ebi se wo weni wu Miss Bell na waye ni na otimu se NDC for supporters on bofu pa attack pa wo mo de Miss Bell so nyawaye ni na wo anu agusu de kasa biem wanya ade uni Tracy Boachi na wanya ade na bi mu se Miss Bell wanya ade na wasa bet na wo ka se eyesua ade na emra that time na kululu ni katahihye ne mpena twe ne koso no adent na wantwe nwin film na afi wahye mu ana beka se adesua ma afoforo one kasa dey na we suen film ebi ntu say Miss Bell de o no kwarefo kana asem plain na say na wagye atomu a waka no credit otutu say empanifo no so omu fa na etumi ebua wom say na be ya dachi bi na eto former president yi ebi entumi ento wom na tie for hwe say na support yidi ni sembetu jafa Miss Bell ni Tracy hom na Miss Bell so abekasa say empanifo no nsi omo ade mfiri mo na ebi akondem na ebi so aka ma Miss Bell no mejidi say won so wadwenkyere say na wadwenkyere bi aja to your comment section wo fama yen afa won subscribe ya to one am on subscribe say na be ya too much if dey ka say edwumede bi atomo a won so nsabe to me akabi na wetumi akere wadwen ene de ye mu nuaba mo somfo mercy cow na me din kita ho yi ebesom mo na before me de ma no ebesi kwakwa ye wonjumeku o mo so yase mama Juliet Ventures oba won person be straight apoli wo be kwa akose son ye dia bomode afa mama Juliet number no be boa ama o kitchen ewo aye ni ka wura wa enche na wa pie afa loan master Emma loan within 24 hours ne yan say we qualified we adwuma we government worker who for the ability of rating so there either from loan master be boa ama when your urgent money for urgent project but what for loan master number ewo asie wetie Mercy cow aha na medemu ebesi that's ne ye besan ehia makwa mo